Ko hoa ni Waititi marae, te tuatoru o ngā marae o te motu, kia tū hei kōti taiohi, e whai ake nei ko ngā whakamahuki. He marae kua roa nei e whakahaere i ngā kaupapa a Hapori, i nai nei he wāhi whakawā i a tātou rangatahi. Ko te mea pai, ka tū mai ki tēnei marae, kei reira anō ki etahi atu mai hei tiaki hei manaki te kaupapa, mō ngā rangatahi nei, hōti ngā rangatahi ki tēnei āhuatanga, ka tae atu uru atu ki rātu o ngā mahi, e mahi anei e te marae nei. Ko kai whakawā he mi tau maunu te kai kōkiri i ngā kōti rangatahi, māna hoki te kōti o Hoani Waititi. Ka noho rātou i roti te whare, ka rongo ki ngā whai kōrero ki ngā mihi, me te tumanako kia tupu mai i roti a rātou, tērā mea te kākano o te reo, me ona tikanga i roti a rātou anō, kia whakapū awai a tōna ake oā. E kore e tae tērā taha ki te kōti tei. E ai ki ngā tatauranga, ono te kaumā ono o rau o ngā rangatahi kei te mauheretia he Māori. Rima te kaumā toru o rau o taua reanga, ka tūkimua i te kōti taiohi he Māori. Look, if we can nip that sort of behaviour in the bud early on, then we can save communities and individuals from a whole lot of grief that they don't need to go through. So we're engaging a lot in this process. It's important it's successful. E rua tau ki muri i tīmata i te kaupapa nei ki te marae o te poho rāwiri ki Turanga Nui a Kiwa. Have you got any ways any methods of keeping out of mischief in the future? No tērā tau katu te kōti ki Manurewa. Te rerekehanga o te kōti mahairi me te kōti pāke me ngā whakahaere, me te mohi anō, kai te whakarata atu te hungarangatahi ki ngā whakahaere o te kōti Māori i aene ki aha koa kotono ke te wā i roto o Tāmaki Makaurau. Katu te kōti tuatahi o Hoani Waititi marae a te paunga o tēnei marama. Irina Smith, Te Karere.